tia ya na mpanifo bu bebi se wo de hye wo ise bi wanko aya na akoa edwane maami Akosua Serwaa na abusua odi nsem bi aba beto abonten a ne nsem a oka enane bi won nsem bi eda honom a eyo okon kase pa ede ma wo mu ewo bosomi ya ye wo mu nyame ya doma na wotwe ya wuku de ya eno mokwa akoka asem no na wosra mpai bokase se omonni ema no na mo obi anka se bi okon na omokwa akokon ewo eye court wonom no omunnim konim wande de wosre de free legal wife for honom nyina eye mpaibo a abusia ensemi ba beto dwane legal wife for ebubu say Adam amena de no wate a emane kasa asem no esuro woni mu ana se obi ebo ne hu say appeal court no okwa obese di ntwo te se ye ne edi kan a wokọ ye na wono no susu se amfe ba no no abusia ensem we beto dwa no mato bombo ho na mebese o ka me ho kwaje nsem no nkyiremu no ebesisi a hye no so sa ha eguso ye otumfo ba TV Plus so. That's what I'm saying. And the freedom to say, and you remember some for church, I said, my chance here, Bedi Mamma, that means the Ababas also, and they have done we not for. Yes, because one say, Father Minchon, almost boy, no, or money boy not could deep because once and Tokwa we shall say from last year, no, boy, no, Kwana Neko, and son, I'll move free the moon in ever. Yes, and to boy, and ya quite real, information. Recordings into no. Also the see my men now at US na so that di duabo tata boy no because who say boy na di kan about osuro duabo. Oh, it's me feel say the brass American. Say ye ka yen sam ne more than say betro light at all money man no mo ye ne so. All right then. Me won't say no the best solution I bet me here for now. All because right. Ya sir, your call system no bibiano a fairly yes Ghanaians. All right, but into me once my name is Odesime. Adam is why they me be so way na will be so. Yes, so. Na kan na Akosua so ato aso anya si. Ah, me na hey. So ya me na say na Akosua. Me your friend is like, until we church, I will know what the man should say. Walk away. Me pacho, I'm also into one, and I'll be dinner. See the mama. Someone for a message request. Munsu, Namun for message request. Me pacho, you me do nyami sure. Munsu na message request. Why? Father. I'm on Castle celebration. Okay, one time, but it's not the Japanese, the matter in school, no home. If you want to know me fashion, no want to me can see every Japanese no. I'm on see no. When it comes to that, I think you say your lawyers they need any knowledge we are about. One year is a better because that was a different mono. So I say, but I say. Like we be there. And what I'm going to Akosua was going to do who say me pacho mute who why na area why over to obi who we am pacho. Different and my man to me I can't see him. For say what didn't have that part for because I now also and cash you know. Secondly, freedom there now was that you know. Team leader wise. Mama you down the map na abra papa bi. Because Abraham is dealing with freedom. It's many brass and many yarn. Now, Abraham is freedom dealing. Now, yes, we have focus one near support to terminate whatever the issue is. So, what I said, because about the United because freedom, I tell you, the chance of what you want to tell you, young person. And to that, why do you say, Ubaka, it's a dear challenge, as one way young free. The main point in life is you focus on nature. And the legal platform, Odia enable freedom to Abraham is dealing with all right. Thank you. All right. Okay, that's all right. Me say I understand Brass very well.
Ba me yi ne say said ono kae no de ebeye bia no nsa kese na nyame a tanya paibo a de ebeye bia no so na ye ndi nkunim nti ade paibo nti no fine ye o se ma me ne de ye ton no ye selling it out for people to know how good this woman is, and we are doing it. But some case say yatem didie no mutim legal wife for say yatem didie ndia. That means they are not being fair to us because yenye enkwa na yedi atem. Other side no so ko edi atem kwa de mu di atem ya pa kra chen de yenye ka no. But still na kwa di nkunim. Nti ne say o ka say yatem didie ni dia na they are not being fair to us team legal wives. Because both sides, one side pen edi attempt there, it's understandable. And but I know that they don't want to be fair with us. Because fair with us. Yeah, so they are trying not to be fair with us. Mami Panto also. Automotive bacho nyabutre. I Serwaa retro abejina match pa na Roma. Mama nkasa. Automotive mo bin kasa no baby wa papa. I said my Daniel be so be na me ya adwuma no my Daniel be so me sro mo so ma kwan dia me papa. Ai we dey me sro mo. Me gira se on ma ka brass fa me ne wonya adwene baako si. De ntia me ne wonya adwene ne say. Yamfa ko Kristo so mu. O si yamon pae. Okay, ukro ya o si yamon pae. Also undertone do and answer behind your voice na asa wusuro ade na ye pa akoye no na gidi a wo de koye ade na ewai gidi a wo gina mu a bato mi ya no wo de wa respond gidi a wo gina mu a wo de koye ade no wai Bible say for God has not given us the spirit of fear only say fear a spirit the more Japan say all platforms of team legal wife obi e ka say any gidi o ni gidi o. What do you think public never find? Every judges in the Community almost had the psyche of team legal wife for no. There is a woman who defeatist, but I be told defeatist that you know now can. Who crowd court now, now, war now, prepare for who clear only say, if you are about to defeat him. Then you are court today, that also cast your mom pie. What level of prayer will be enough? Because once you do spiritual, physical, you see about facing judges. But before Uncle Moses bread, come on, only Yankupon Kase and Yankupon Kase, so fire anymore. Some fire no, some say. One as was a Kase, I am. Pharaoh at that time was a powerful, no, say Moses. It is a Moses you call and no need to dear so they qua. Do you think Sanko, if I have one better from his room as so? It is here, Pompire dear. Ni say, judges now, one no money now crown. Obviously, one for now, okay. Judges now. Akosua guy. Big guy. Now you walk us send the picture. No, walk us send the picture. Why you are sat with the other floor? Ah, come on, Dada. My father says here, Medalata. Me ba choka sa ohene na blend judges na wo no kwa no. What makes you think say omu nyina na eje de ekoso no tum enti yenya didie se didie na empire na ye gbo no hu results ebeba me na Akosua gaga me hu no ha ebi a wo na abehun me hu no ebi o private me hu no ha what does it enti me pa no enti sa didie na wo se amfa empire no oh sa didie na ye de courtroom say sa empire na abono ohene akoma ewo nyankopon nsem no dane no kok baby enti se wo empire dia ne home results ni gidi a wo di tu anamo akokot no. Secondly, say oka say insulter in any case your court your the emotions na echo. It is evidence on the pin sheet, evidence of paper no so na dey call. And this way a judge now will say obi a insulting because of insulting to be there tiada me no adwene na you say you cannot team legal wife in your character. I don't subscribe to insult me from day one. Otomrosie ya da se pasa was watch na wa oh I father man for the watch na mama and no o ma jina so watch there na so na mama for the oh
I said that's what I said. That's I mean the person Chinese say no. I can't tell na bro near you do appeal. Mummy courageous. Mummy fa didie nko say appeal na ye kon ye wini. Me emfa say eh Ghana de anyi na Ghana anyi no he fa bio ne de beko. E wa ne de ko. The psyche of everything legal wife any Krana say ye kwa ko wini even if see was mentality ni say Ghana de Krana this is a public space. Mamu yanke kasa wa hama abambo bakra nsa no akoduru on next pay away nyina no what defeat umpire no afa wo de wo honam mu na ekọ court medasi ni pacho oda medasi otomosie pacho otomosie mi su kakra na so obisa ebi obisa mami ni su wa example no mami ni su wa example no answer when God called Moses say was man and there are some Moses catching about Pharaoh. That was reality. The reality that Moses knew the heart of Pharaoh. Yes. And yeah, dear. So I am talking about reality. I'm not talking about men you know Moses eka say we no. E dey na Moses kind men you know hono asem story ni say. Story ni see. Patroti. Story no NC Moses kind no say okwa aka kire ne say me I am and asmawo e go to jidi anamo Patroti but you waka sama onu sunya do asa be banta me answer say me I am talking about reality. I am not talking about say nibu obiabem. The reality was that now Moses knew who Pharaoh is. So yes. I am telling you that know the court system in our country. I'm not saying say don't go. Okay. And you know the court system and I'll see a umpire, so we will be empowered by our prayers. So that is exactly, but don't say I am defeated or I have a man of defeat. You see, the undertone, Okasa, okay, we pick the way you are talking. What I say, behind the voice, people here will start to begin say, Abisa maka obi ano na be se betu light e won se bebre I bread you know my men kasaka I'm say one rich ne mama kan sheka Francis kan ma say one rich na why obi abisraminia na sudi na mi temo na kra mi woni say na Ibrahim ka say o ma hye ade ye planting o ma you say anytime be be say court bia no na o ma hye dade ade bia bebo mu na ye focus nyina e den akwakodi wono mo ne entokwa ne ade nti no e ba ne sa na e ma ye hu ayenhye na mo ma fa echie ye nhye ne ade ana ye bra ne so ka say ye mo mpa ye ne ade mpa ye ne de ye gusu ye bo by still na no say ye so ye nhye de ye chi no ye ntutu ye chi ye na sansa kese kro na onu so ewa echira ye kokot bia asem ne ye no kra na mo Madam Pacho pa ye na Akosua na me hu ni ha no mo adani na butu this time around ye ntwe mo musa and at the same time no me ye sure say na mo kana ya ba wuntimi mbusa ye ko na ye di nkuku ntimi say wo a wo je wo di sa na say unim say ye tim legal wife ni wo wa ba mu bu a why ne be ba be she wo nkran say bia wa ba mu abusa na se na obi ka say judges ni ade no aya no mo teta say etie sani ekoso no mo isu ye den edifa so di edwonte mo hu say yenso ya ba mabu na ye gidi say ye kokra enkosi hia sa na mo so mo be ya ama nti e de ye say ye ma ye ninye den say na now ye bras we ka say obe hye demonstration ni de say etimi ba so ankasa kuma say akra obi e say etimi enye bibi say asem we say justice antimi anya ejuma na ye hu ba bia Ghana we say ne enye ma be kwa kwesi say etimi demonstration
demonstration ke se wo man ni mu kire se mpanfo ne ba kire se mo abundu agu omasom omo nim de ekoso mo nti de ekoso eduru election time ayeso ye bebu ndu agu yasom ye nye campaign no justice for Mami Akosua Serwaa na no justice for Daddy Lumba no campaign no voting enti ese etimi yesa politics ni etimi yesa we say ni nyina de ka ho esanse asam ne emu awrem intimate na oman mu na ene na atoma Mami Akosua Serwaa ochina obi anim nipa besen akono so because sana onumpo ya ne sana etu ye nua bia yesu kwoti se unua body se esha sanso si wudi ehun because ochina fini so na eba wo so enti se nyina yetimi de ehun hye demonstration mu yie pass na be ya empanfo na omuti oman mu ni nsakese kro na ede ni nsa ato asem we so wa ya na adwen se obedane nokre na abutu no ye ma ye ni bre na ye bo wono mu yie pa na ye ma judges for no so hu se attention na omubu wo oman ni mu no ye youth na ye wo oman mu aye Ghana for na ye ti oman mu no ese ma ye ni bre was side watch say enya asem we nkwa no mu di asentia ochina bi na ebetimi aye obi foforo saa nso na mu be de omu be ya akasensa kese bi ni obi taachi enti ese atentine ni de entimi nya eduma ye tim legal wife for enya atembidie nkwa na obi kase tim legal wife for enya atembidie esanse asem ne ya na nya se ye di emotion chi bebre esanse de ekoso no na ye nti ase na se na mpanfo no mu wuli asem no ene wuli ni se na ye esi kone ne na ye ti yakoma mu twa ye nsunu mu a aya na ye ti si ma ye di atabufuo ni atembidie ba na omo sha atembidie na se omo atembidie no ti a wakoma wuntimi ntina se na ye sister bi ka se ani omo atembidie no ti a wakoma mu wuntimi ntina se ne sa pepepe na tie enti me de me ka chetim legal wife obi eni bi ase mama ba mu mbusa ye court ne crime pa ye ni de ye bebo ateche ba se ya ye nya ye hudije se court ne ye kwa nya se ye kwa enkosi baby ebesi baby sa mrewe mu no first ni ye din because na ye gidi se ya asem ye de enti na ye den ya atentine ni be ye adwuma ba ya mfa ya adwan ankoso se omo betimi atan ni asem no adane na bucha ma enokre na abaye ntro enti this time around na ye hu sa trick ni judges for ni nyina mo hu se da bi we na ye obi kodi ya anko ye omo di na tena social media no so edi na tam cassette ya enti ni se me so mi koye bi na se anko ye a me so no omo betimi ayeden ama nipa ni aba me ho so enti ni sa hono mo na se ye boni ye pa to the extent se ma judges ni enya esuro bi wo mu se omo bedi asem no etia na enya ade ombe form hu adi etimamufo no be sorry aye dede any demonstration kese ama mansan ya hu enkrofo ni amansan nyina hu se atem na omudi ye no omo andi ni ye enti e hono mo na ese ye ma ye ni nkwa hu ye pa se because ye ka se ye ko enkosi ba bia ye se enyesi na ye omo de se omo be koso a di sa ne ma no adi ye all right so di sa ne ma na di enti ye do bibia se me ka che legal wife ni bia se ma ya ba mu mbu why are there pa official Same Rasta the tia say boy a media personality ana onim what is on the grounds ye na din komo agina mo afiti anajo bapem samre etino eniama bia na ekoso back door no wa me atiase behind the scene na but your kaka hono ono so share ono ni opinion said there will be also no opinion so obesend mpamcho no opinion no senti no ono na nya adwena mo bia like to mo bia so that mpacho ya te mpacho me America no metimi mpacho mi ntawa no ho asem na ye ka ho asem ye da mpacho mi ntawa no kaka asem na okan ye se ye mbo ye ma me hu da ro na obi so ka se Ghana for the beto ya adwum no no create to the extent say me wa akra circle baby am ye adwuma mi nim nchechemu dodo a mi nchemu nchre nkrofo eto o ma adwum say ma me na jani kunu wo 17 years na wa jani kunu na wa ese no saa di na omudi show mutirimu no still now na ehye bi mutirimu omunim say ube kire nsemu a kire omu say den baby omugina na wa no omugina nti saa side ho no no so kan no crepa to the extent say yetimi son ye ma me no me anytime bia me nya akwanya bia me cheche nsemu kire nkofo omu ni media no so ni ade mpanfo bebre na omu wo market ni ade omu nim say ni asem ni tie de ato omu adwemu ni say ma
manager ni kun yare me hwe ni kun enti no wo ye team legal wife ni bia na se wo baby na wo tika mu na baby no obi kan sa asem na ai se wo timi cheche mu chen se da bia nya sa na tie enti sa side no kan ye no se ye pan wo hia ye pan se ai se timi man kofo bebre na eti ase se ento na mo to o ma adwumu na nya sa na tie enti yesu yegusu a sa adwuma ni nyina ye wo hono ma ye sa adwuma ne sa nyama ni nyina te do bibia ase ene na dwenkyere ne akomapo mo di time am Akosua Serwaa ne o mabusuafo echi na mi sure bibia na mo obi na mi sure bia all right Serwaa rich that's it Edrume so hey certificate sister rich ba cho mi si o okay certificate kasa na gaga the American say asemi abeya ye kan ye yesa mu mi ehu say ye nipa mu ahodo na ye deal with them I say teacher ni class you don't expect and planning in answer at the end of better no better ase because we be an adwena wode nam so what ase any feel free mo ba share ma say wa asem we ye wo mo a omu asem no omu nim omonti ase ti sa akofo mu kire na wo pa obefa no kore no ene ye wo omu nim no kore pa but wo sini gina ye se me asem ye no kore sa de kora na ana me wo ene ye wo mo a edobinti ida sa wo pe the other party na asem na so pe Akosua Serwaa asem eti se ne de do se ne de nya do the mere fact so pa Akosua Serwaa asem no ho no obegina eti enya dia ye betumi am obia atema me na se enu de mom yen get that there is no way obia betema me Serwaa ase ana se obia betia otobroni ase de wo se yen yankasa ye ma ye ho ne se wo se ye encourage yourself ye ma me from you August emma me sisa abre and me kwa adwuma ma di live ma monitor live for sa we mi kofi me da kra na ko boten obi ma tena ase the whole night what you say it is some more platforms no obi a fan kansempa see e de be ya bambu asem de da bi yesra mo yesa asem we se dan kwofo any city agin we yesa ya no obi kra be wrane abinya dare ababa be wash so wo se yenya gidie ye wo se judicial system no enema bi nkoye eno ne wo se punchy holes wom ye punchy holes se echina eni na de chinye ye court ni ye ka bembuo asemo a na se ye kwa ye atu se de aba ye sister yi kan ye bo se femu wom so ma me ye from Kumasi court ma me ye hu say and some ye kan on internet is eno na se mo de ye adwuma o court wo it is a bibi cross abeba it shouldn't come on our platform me di kan ba be try na me call because na me to me nya na asem me ye mu sam from me na me call ya na masa baba me sra mo eni kwanse ye ka bambu asem bia bi ye wo say ye positive Priscilla oni no kura bia so she's positive I didn't know ye kuta no kura na ye momu de ye nton ye no kura it me sra mo ye positive na audios na mo de abeba bontin na yi boy ya wo boy ya wo na ye focus I'm married. All right thank you guy hello guy okay Eric okay video Jenny all right Kasa hey father they be bedroom so na ka do bra Eric to but so be kasa dia ba bra Eric na do no so okay manin kasa okay yeah kakra America ne say your brother Same on the old Ghana no nim the situation on the ground because na MPP for by our promise mitimi no madam for back wo Ghana din koma na e kan o so say na e nya sa na me hu no o say wo say unim ne e koso ha ampa at the end of the day na ne ono no kan na ko pepepe atwa so 3 consecutive time ti free ho no se bibia ba de wa bi si hu media so na ne deceive media ni American ekosi ne say team legal wife for the topano ko fa ba bia yam fa ne say ekoka Ghana for darling boy minim say brothers America kasa no mbeso obogu di ni niema bia specific wa ha yese mo anyina kodi abeba opompo akodi bia yese opro pa be ebra niema na ekoso a team legal wife for say oh asuma sinsa wo we nsa wo mu no
ye jai the substantive issue na e ma me na sam no ma ko ye say ye ne safo na e kontokwa enti eduba bi ma obi timi ba na e ba say 4 hours ni nyina no na oni obi darling boy e kontokwa sa darling boy no a na timniga wife ne o mo kontokwa no e na brother Samika say e be use PR system ne ne ade a those people need strong enough wa do niema o mo ye ne fa kwemba o ka say wudu o machi bebre ba obedi once na chi abre ukro enti e ba sa no a o mo no ye nkare kese o ka kitua bi ano ato aso na akọ wanim enye sa we you have to spend your time on them people who throw the issue away na mo de ne kakra bi akoka e fa o mo no e ho no mo de be the topical issue we discuss afa dru ba bi we sorry ano because o ye master o ye adwuma o na say o na damforo no nipa we na mo si say mo so mbegu we adwuma timnika wa for so mbe da na o ka so mbegu bi adwuma they put the substantive issue no aside na ade na kofa obi hu kakra no e do na fe ono de ba be topical issue a fe o de be kasa no mo look bad and our brothers are make us sa ene man we don't have to spend so much time over there e ko so se be kan kra atemdie no mu se ko so de but Eric na me se mini Eric no bad there me pasi be kan ho asem bi o yankata peke no na ono sha no pi ho ayanko ya Dale boy atemba mu kan e quarter sem se na ebu awie doesn't mean mo dia o nti no na that means no mo no my de that that time atem de ko nya start sa fara we enya platform yi so na enyina platform yi so nko ankasa o si akoko platform ni bi so me ko platform bebrebe so na me nim in America fada ha de me hu sa de ma no wa ha but I'm telling you ene ma akoso nti afutuo no de man ti tekini say be hoa na bi obi kasa gidie enyuma nim na gidie wuye se wo gidie obi bim na store na no strategize o ne ma ya gidie no en fa baba bi ama nti ehwe ni yi le trust na darling boy okay nana ko ti afa shoka sawa nana get to the me no na wa me nua ba ye be wi ami obi jina so me nyanko jina kakra na ba ya ma betie na me so me kan wan sem me kakra me kan ko the important agaga wunya kasakra ma me fa we mo we dia pie ni se me be bo odi obi a me bo we no from Priscilla na camp ye wo mu kire mu ne se ablantia ne se abusia panyini woman na 20 billion no mu di ka de 10 billion cash eto ho ma no enu ntia abusia panyini ko to na okosere se wa boka 20 billion ni na cha se si afanja hye na ntoso ama no a sika na woje ye no nkofo na boka agu enu nti no okoka se 20 billion no enu nti na asam ne se ebra ba se ye koye autopsy no ordinary to form enu se na se president so akoye autopsy dia ene na de ntina no banu aba pese akoye autopsy no mu mpene se onkoye autopsy no enu nti no okofo freedom ane se adanti no mu mai yaso akoye autopsy na president ni tin sign na ni like ye mu se we clean I wanna freedom be ka kire ne se no bibia gina bisi apanyi so it was so free one ko frɛ ba ai fada me pacho me ba o me ba me ma on kasa asem sa bra no be ka asem no ho obi ye legal wife ni follow no ye say oba ye careful ye say what said I no ho say ye say osta koto no Serwaa ba papa bi on do no follow no say that no follow no sa asem no kan na ye ho na me ho bi sa line na me so bi. Okay. Yes, say oye so now your double nini. No be so bad no say oye team legal wife ni. I'm not saying say you can no but yeah my dey come by today. And all be right so onya ka so free ni mo a. me ko tin be see am be obi tin be aha so o ka say ofree mu a nti oba me patro careful. Ni di ni come. Maybe akra de o ma na audio no na me be boy. I say no okokoye that like na mo fi bi. E wo platform so go ba wo mu. Aha no me patro sa brown asem no. No crack ya so but yenye careful no ho onye team legal wife oboa. All right. Mate. Biao. okay all right me in fact I to ana ekesi enkasa na
kakra me Nana Akosua mama nka na me si for mo awa ne sro. Father, he didn't hear my God. He didn't hear God. So back. Esoya ba. Didn't you say? Esoya ba. On God. Esoya ba na. me ya kasa na si fom abra wa beto Oh, nana me ka asem na wo ka na me na me kote na me be ka kire na me si fom nana. Me sro na me pa wa chon. mati oba hema mati we dey boko mati But Father, the attendant said last week, that was Saturday, you know, or Kokana or Virgin Boy, a life on us. A friend on God. Okay. And you carry, you know, so or still only free that war. We almost exchange contact on the code. Did my professor what to her and old to me in general man and as soon as for fire. Yes. And I may imagine say, Mr. Sumay security personnel, Mr. May follow. By the new asem no express or bad be show you because I feel no one to Monterey and I caught here a bequay or Monterey and a celebration of life here and pass a bay and answer and yam and to a bad be show you now what information ya obeba me ya gine dipa na fe de what information de ko and then the bay mammy Akosua end. And I'm still working to me cartoon no what temperance life on so and I say the same thing Sunday so the same Saturday now no anyway the same thing there's a follow na free the life of so baby I me follow no Just on your right on your real there be okay all right into oba mo de muntie ne nimu asama na o nsi for mo fili so amemfa and then we have class here be fa so oba betu bo data se no ha oba no me partner na ko me da so first one God I friend on God okay ni profile picture na ye bema o se katfa na yo white okay all right then all right and me da so it's why about thank you man me dey nye we hu atem na me nka on God o say whatever they call him me dey na me boa father kaka me kan say empanimfo se wani ehu na enye wo time me to be honest with you that freedom me kra you cannot that me call no na yi so da I don't want to listen to something be ma me bofu ana say be ha makoma nti me ane call what the makwa abna de means one na e dey live with it you could meet me up now to be the freedom no ana say TikTok when you dey last me cause so the ntia mama some proof na me ka chemo no me kokun to kwa ho I guess bi wo mo me no mo but me na ma me profile no because that just think what's a sakoto kwa ye firi anya me kra na o twere na me hu ya ka ba hu se wa baso o se de e don na me di hu me hu ya na hu se wa ya ni nipa no wo mu hu nipa kurantini na me be show me beauty kakra that's anyway what problem ni na ni say mislemo me na Akosua me de na me ka empire me ni mo empire bo okay me empire di ni mbo me empire me bo bia ni se bia ye gya wo soro di ho ntew en ye but sa me wo bo empire tenten kura me mpo asem to be honest no man for empire bo ni bi ho me empire wo babru mu na me ka no me nye obi a me kwa asole bet me kwa asole kura na me mo empire tenten the American man genti America we nyina ne se obi be bompa ye obi gina wa huri obi ye nso eniema a wo ye na anda no emfa so bia emma because ni menu no nkodi a yetimi ko chekere bonsam so me ka tro mo se wan chekere bonsam ya osane a ye wono ebe ye triple enti before wo be carry wo so wo bompa ye no nipa ban a wo ye eno na nchei the American say sa negative talking no mempe o mabrabum yem focus ti say on the 11th year yesi ebeyi papa ye free sui chese enkrofon sama wo mo ka ho e ka no mo de ma no hwe ewiase ano di nchini di mekono ene na say niam o me na me ka kire wo me nko sofu bia do da me nko ba bia da nso me yo ba bia nyankopon mintimi nka nyame nhira wo de mame no
me ho ye wa hikura keka wa hwe abenya no me because nyankopon makoma ene adwen ekita me ka no kore saa ne nyame aye me woka bibi na me mpa me go on you straight enti wa hwe abeka se maame no onye saa na me feeling kora brem metie na na akua wo ha nko beka chiro unka me kwa asole na nsen na me yale kakra be sese me ye okay hey enye hu TikTok enye hu to na msi na ne ugina he na hu me TikTok ya pati e chese hey obi akwa asole na wo TikTok enen so me ka sa from ene wo nyina so abebu TikTok obi asem na enti dia